Selamat datang ke Smart Talk Sabah. Anda bersama saya, Joanna Suhenli Rampas, dan hari ini kita berbicara dalam suasana yang berbeza. Suasana di mana Dewan Undangan Negeri pun telah dibubarkan dan lembaran baru politik di Sabah kini terbuka. Tetapi tanda tanya, dia adalah apakah seterusnya masa depan Sabah. Now, bagi sesetengah orang, ini sekadar rutin 5 tahun. Tetapi bagi ramai rakyat, ini adalah masa untuk menilai apakah pembangunan dijanjikan benar-benar sampai ke kampung, apakah suara rakyat Sabah sampai di peringkat nasional, dan siapakah yang wajar untuk diberi mandat pada 5 tahun seterusnya. Dan bersama saya hari ini adalah Datuk Seri Panglima Masidi Banjun. Beliau adalah caretaker Menteri Kewangan Negeri Sabah dan tokoh yang dianggap wajah kestabilan dalam gabungan GRS. Beliau adalah Setiausaha Agung GRS. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Di saat DUN sudah bubar, jadi tumpuan seluruh pun kini beralih ke masa depan Sabah, ya. Betul? Alright. Okay. So kita mulakan dengan perkara yang mencetuskan kebanggaan dan juga perbahasan, iaitu oil and gas. Right? Kita sering mendengar, Datuk, angka yang besar, berbilion demi berbilion, tapi masih ramai bertanya, di manakah letak manfaat itu pada hidup rakyat Sabah? Terutamanya apabila kita katakan di bawah GRS, SMJ Energy telah pun ditubuhkan. So, Datuk. Ya, terima kasih. Saya ingat itu persoalan yang baik dan saya tidak boleh salahkan masyarakat kalau ada yang memikirkan bahwa dia cuma angka tapi hasilnya mungkin tidak nampak, ya. Pertama sekali dalam soal oil and gas ni atau gas dan minyak ni, dia bukan sesuatu yang hasilnya datang sekelip mata lah, gitu kan. Kita ada pelaburan dan sebagainya. Dan dalam soal ni saya ingin jelaskan konteks dia, iaitu sebenarnya kalau berbanding Sarawak, kita masuk ke bidang ini lebih akhir, ya. Kerana kepakaran kita adalah terhad. Selepas kerajaan GRS mengambil alih pada 2020, pertama yang kita menjadi tumpuan kita ialah bagaimana kita memaksimumkan pendapatan kita dan juga agihan hasil kepada Sabah. Dan semua tahu bahawa gas dan minyak ini di bawah kelolaan Petronas, ya. Kita berjumpa dengan Petronas. Saya masih ingat yang berhormat Ketua Menteri dan saya berjumpa dengan Petronas. Kita nyatakan secara terperinci apa yang kita inginkan untuk dilakukan oleh Petronas untuk membantu Sabah. Of course, waktu itu keadaan sudah berbeza. Mereka lebih terbuka untuk mendengar apa yang kepada Sabah dan juga kepada Sarawak. Hasil daripada perbincangan selepas itu, sebelum itu, berbanding dengan sebelum ini barangkali kita beruntung kerana mendapat nasihat daripada pakar dan juga daripada mereka yang tahu mengenai gas dan minyak ini. Jadi kita bersedia untuk menyatakan secara terperinci apa yang kita mau dengan data-datanya sekali, ya. Apabila kita mengadakan perundingan dengan Petronas. Jadi perundingan dijalankan, dia mengambil masa agak lama juga. Tapi dapat dimaterais akhirnya. Apa yang dipanggil sebagai Commercial Collaborative Agreement, ya. Itulah dia punya intipati kepada semua. Bila pasal ONJ ni, bila kita bercakap pasal Sabah in relations to Petronas lah, gitu kan. Sure. Ya. Perjanjian perjanjian kerjasama komersial. Jadi daripada perjanjian tersebut kita orang kata pintu dibuka lebih luas untuk membolehkan kita untuk mendapat atau partisipasi dalam industri tersebut. Dan sebagai wadah ataupun vehikel yang kita untuk terlibat sama, kita menubuhkan apa yang dipanggil sebagai SMJ Energy, ya. Atau lebih ringkas SMJE dengan modal 50 juta. 50 juta itu arti dia kerajaan negeri memberi kita dana permulaan sebanyak 50 juta untuk
memperbesarkan syarikat ini bagi tujuan terlibat dalam perusahaan minyak ya dan gas. Syukurlah dalam masa 33 tahun lah, kurang daripada 3 tahun ya. Kita telah menjadikan syarikat SMJ ini daripada bermodal 50 juta pada hari ini bernilai 5 bilion ringgit. Dan orang akan menilai barangkali persoalan yang diajukan oleh Joanna tadi. Sekarang kita ada syarikat minyak 5 bilion ringgit. Di mana itu duitnya? Ya, kan? Kita dapat dividen. Apa yang kita buat, kita melabur. Ini karena ini saya ingin jelaskan. We are orang kata financial investor. Kita membeli equity daripada syarikat-syarikat minyak milik Petronas yang beroperasi di Sabah. Kita beli equity. Arti dia, pertamanya kita tidak terlibat secara langsung dalam penerokaan atau pengurusan, tapi kita ambil equity, kita beli equity, dan daripada equity tersebut kita dapat dividen. Itu yang dibayar lah, ya. Dan yang terakhir sekali pada tahun lepas, kalau tidak silap, kita telah mendapat keuntungan sekitar 340 juta atau 350 juta begitu, ya. Syarikat SMJ inilah, dan kita bayar dividen kepada kerajaan negeri, ya. Tapi lebih daripada itu, keuntungan yang lebih penting ialah dengan SMJ terlibat secara langsung berurusan dengan Petronas. Salah satu daripada syarat yang kita kenakan kepada Petronas sebagai sumbangan mereka untuk memperkasakan industri di Sabah ialah untuk membuka ruang yang lebih luas kepada penyertaan kontraktor tempatan. Dan kalau ada yang bertanya apakah barangkali hasil yang paling saya rasa lebih terpenting dalam sepanjang 2-3 tahun ini ialah pembukaan yang lebih luas kepada partisipasi atau penyertaan kontraktor tempatan dalam kontrak-kontrak yang diberi oleh Petronas. Sebagai misalnya, 2 tahun lepas nilai kontrak Petronas yang diperolehi oleh kontraktor daripada Sabah atau milik orang Sabah cuma sekitar 651 juta setahun. Tapi pada tahun lepas ya, dia mencacah 2 bilion ringgit. Daripada penyertaan yang semakin luas, syarikat-syarikat ya milik orang-orang Sabah, kita andaikan dia telah create atau mewujudkan 1,000 pekerjaan baru, ya, kerana kontrak dapat, syarikat dapat dibesarkan, kerja diadakan, jadi dia dapat menyediakan pekerjaan. Dan bagi kita ini yang terpenting, dan untuk tujuan itu kita telah menemukan satu unit khas di SMJA sebagai satu pusat penghubung, ya. It's a one-stop center untuk memudahkan syarikat-syarikat mengetahui apa peluang yang ada dalam Petronas. Ya. Dan in a way, SMJ become a facilitator, not just a company, but a facilitator for local companies. Dan itu yang saya nampak hasil yang lebih besar selain daripada dividen yang kita dapat daripada penyertaan kita dalam gas dan minyak oleh SMJ. Bercakap tentang dividen ni Dato', and we're talking about oil and gas. Antara sebab kita melihat revenue Sabah meningkat juga adalah daripada SST, sales tax ke atas minyak, dan ada pihak yang mengatakan bahawa kerajaan terdahulu mengenakan cukai ini kan, dan kerajaan hanya menerima hasilnya sekarang. Apa komen Datuk tentang perkara ini? Yes and no. Kerana sebenarnya SST ini telah diperkenalkan waktu zaman zaman Barisan Nasional, ya. Cuma setiap kali dia memilih apa bentuk atau produk yang dikenakan SST. Ya. Kita mulakan dengan kita kenakan dengan minyak kelapa sawit. Sebagai apa? Dan selepas itu kita pergi kepada minyak crude oil ini. Ya. Dan selepas itu kita makin bertambah, ya. Dalam arti kata yang lain, matlamat sebenarnya ialah meluaskan asas percukaian untuk mendapatkan hasil, ya. We want to increase our revenue base untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Dan kalau ada pun misal kata ini diperkenalkan, itu bukan isu dia. Isu yang lebih besar ialah the scheme of things
sudah dimulakan lebih awal lah bagi saya lah. Okey. Ya, cuma bahan yang kita kenakan cukai itu yang yang berbeza daripada satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Right. Ya. Ya. Saya rasa Datuk kalau dalam politik ini angka ini sering dijadikan senjata lah kan, Ya. right? So tapi dalam dasar angka adalah bahasa kepercayaan, right? Betul. So Datuk, daripada kekayaan minyak yang ada di Sabah ini, kita berpindah pula ke perkara yang lebih asas, right? So the question is, okay, rakyat Sabah ingin melihat sebenarnya hasil minyak ini benar-benar mengalir balik ke tanah sendiri. Now let's see GRS, okay? Dalam pentadbiran GRS selama 5 tahun ini, kerana bagi rakyat kejayaan itu bukan hanya diukur pada angka, kan? Tetapi pada air yang mengalir di pipe, kan? Pada jalan yang tidak berlubang, okay? Dan cahaya elektrik pun tidak malap-malap dan putus-putus lah. Ya, Datuk. Tadi setelah 5 tahun dan kini DUN telah dibubarkan, persoalan dia masih kita dengar dan berlegar-legar di luar sana lah, kan, yang di mana air, elektrik jalan sampaikan ada sudah tema baru, dia cakap 3 serangkai masalah air, elektrik, jalan raya. Jadi adakah 5 tahun itu cukup untuk membaiki kerosakan yang berdekat ini selama sebab every time election comes, the issue of 3 serangkai ini akan sentiasa dimainkan. Sehingga kan baru-baru ini kita melihat bahawa ada pihak yang mengatakan bahawa mereka boleh menguruskan ini dalam masa setahun. Apa komen Datuk tentang ini? Satu soalan yang baik saya ingat, Joanna. Dan if I may say, it's a very fair question. Okay. Kita terima hakikat dan saya tidak boleh deny, kita tidak boleh nafikan masalah itu masih berterusan. Ya. Tapi jangan lupa, pertamanya kita mewarisi masalah ini. Ya. Ketiga serangkai ini kita mewarisinya. Cuma barangkali pada waktu itu tidak banyak digembar-gemburkan kerana masalah belum besar. Ya. Saya tidak mau bercakap panjang di sini seolah-olah menyalahkan orang lain atau sebelumnya. Tapi pokok pangkalnya ialah masalah besar yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya sudah bermula dulu. Tapi kita tidak, kalau saya boleh katakan, kita tidak melabur lebih awal dalam usaha untuk mengelak masalah ini untuk terjadi. Case in point, air. Berpuluh-puluh tahun kita tidak melaburkan duit untuk menggantikan pipe dia, bocor. Kadang-kadang baik ada sistem dia kita tukar. Sebagai misalnya, dulu waktu zaman sebelum kerajaan yang lalu, zaman BN lah, ya, pekerjaan BN. Mereka banyak swastakan loji tepisan air kan, kerana andaian dia adalah pihak swasta ini lebih efisien daripada daripada jembatan air di negeri Sabah. Right. So tiba kerajaan yang lalu dia tukar balik dasar ini dan kembalikan kepada jabatan air negeri Sabah. Ya. 2 perkara berlaku. 1, dikembalikan atas alasan akan menjimatkan wang. Ya. Itu alasan dia untuk kembalikan pengurusan air ini kepada pengurusan loji air ini kepada swasta. So dikembalikan kepada JANS, Jabatan Air Negeri Sabah. Fine and good. Malangnya kepakaran yang pada swasta tidak turut serta dalam apabila dikembalikan kepada Jabatan Air Negeri Sabah. So Jabatan Air Negeri Sabah take over loji tersebut tanpa kepakaran. Bila tanpa kepakaran tidak ada usaha untuk memastikan dia berjalan dapat diselenggara dengan baik. Akhirnya dia rusak sendiri. Ini yang kita tanggung sekarang. Rusak kerana kepakaran Jan Seturhat untuk mengurus loji tersebut. Itu 1. Tapi kedua, menjimat wang jauh sekali. Setakat ini saya boleh nyatakan selaku Menteri Kewangan, kita telah membayar lebih 320 juta pempasan kepada syarikat-syarikat yang dahulunya mendapat konsesi untuk mengurus loji air ini kerana simple breach of contract. Kerajaan didapati oleh mahkamah. Ya. Ini bukan kita bilang suka-suka berunding, ini compensation, tidak. Kita akan saman oleh syarikat-syarikat yang mana konsesi mereka dipotong. Akhirnya kita kalah. Setakat ini kita telah membayar
kalau tidak silap 350 juta. Dan banyak lagi kes-kes yang masih dari mahkamah. Okay. So, tapi itu soal lain lah ya, air. Tapi soal dia ialah, kalau ada orang mengatakan kalau dia menang dia akan selesaikan dalam masalah 1 tahun ya. Barangkali kerana kerajaan yang ada sekarang sudah mengambil tindakan untuk memastikan masalah itu memang pun selesai dalam 1 tahun. We invested dalam belanjawan 2025. Kerajaan negeri membelanjakan duitnya sendiri lebih 2 bilion ringgit untuk tujuan tersebut. Setakat ini kita ada skim ya, sama ada di biaya kerajaan negeri, biaya kerajaan persekutuan yang sedang berjalan untuk mengatasi masalah air. Dan kita jangka pada tahun 2026 sebahagian daripada masalah ini akan selesai. Jadi saya haraplah orang yang mendakwa boleh selesaikan masalah air dalam masa 1 tahun ini juga. Adalah mereka yang mendakwa SST dimulakan oleh mereka juga. Tapi saya rasa kan ini begini Dato'. The issue is here, right? People seeing like this government menuding jari kepada this government, and I think people are just so jarred off of looking at this. To the point that people are just so disillusioned about it, you know. And bercakap pasal soal air ini Dato', kalau kita tengok laporan audit kan, ialah memang ada juga kita nampak kelewatan projek air, loji dan sebagainya. Of course we know some half of the cases are still going on in court now, right? But ada red tape dan juga kelemahan daripada pengurusan negeri sendiri, Datuk. Jadi bagaimanakah Datuk, bagaimanakah kita menyelesaikan masalah ini kalau masalah ini terus dibawa? Seperti yang betul. I mean, you have a point. I'm not trying to shift the blame to others, but I'm just, saying something that I know that has happened, and the reasons for it. Memang betul. No amount of blaming would ever solve the problem. I think eventually you have to take the bull by the horns and get it done. Bagi saya lah itu. Tapi itu kita sedang buat, dan itulah saya nyatakan tadi. InsyaAllah tahun hadapan kebanyakan daripada masalah itu kita akan dapat selesaikan. I think I give you one point. Ya. Apa ini Telibong ya? Kita ambil air daripada Port Northern KK ini, air datang daripada Telibong. Kampung Jana, ini Telibong kan? Tiuluk sana. Tiuluk kan. So dulu zaman kerajaan BN apa itu? Dia telah melantik kontraktor untuk memindah satu lagi dipanggil Telibong 2 lah untuk menambah apa itu? Menambah dia punya apa tampungan itu? Air lah. Kapasiti air. Malangnya kontraktor nak tukar juga. Ya. Kontraktor cannot perform. So kena tukar kontraktor itu ambil masa. Itu tidak apa lagi. Kedua lagi kebetulan ini projek Penbonia Jalan Raya. So, bila kita hendak bina pipe untuk membawa air daripada Telibong lah, ke Kota Kinabalu, kita kena suruh tunggu sekejap sebelum untuk menunggu jajaran Jalan Raya Penboni itu dapat dikenal pasti supaya jangan nanti dalam kamu pasang sekarang, kamu korek balik pipe. Kerana jadi laluan Jalan Raya. Jadi itulah sedikit sebanyak ambil masa kita terpaksa bersetuju untuk jajaran Penboni ini dapat dikenal pasti, dan itu yang telah dibuat ya. Itu yang telah dibuat mengakibatkan sedikit kelewatan. Dan kedua lagi ialah bila kita alih tempat jalan daripada pipe ini kemudahan lain seperti elektrik atau dia punya batas terpaksa alih. Jadi itu so it's something that is quite not say complicated, but it involved many parties to get things sorted out lah. So itu kita akui itu telah melambatkan, but it's being done and it's been done. Right. But having said that, pas bercakap pasal air ni, kita juga mengatasi masalah kecurian. Saya tidak tahu waktu zaman GRS saja orang curi ke atau sebagainya, tapi mengikut statistik ada satu kampung dekat UMS ni, jumlah sambungan pipe saja lebih 164 illegal. I mean, I don't know it has been there since before GRS or only GRS have the courage to
expose it and solve the problem. Okay. Ya, anyway, itulah antara kecurian dan yang sekarang lagi, ini lagi, funny but it is true. Pipe lama kita ada yang sudah berkurun-kurun. Betul. Jadi bila air yang keluar ni banyak kan, kerana telibung 2 sudah beroperasi, pipe pecah. Tidak boleh tampung kapasiti. Tidak tampung kerana air sudah kuat. That's the reason why we're having NRW Among kita others lah. at least at Because of the 60%, pipes, right? because of the pipes. Okay. So in short lah, kita tidak I personally kita akui it's a problem. Datuk, now sudah itu kita bercakap tentang air. Now you mentioned about Pen Borneo. Okay, now let's talk about jalan raya. Okay, so ini minta clarification daripada Datuk sendiri ya. So saya ada, kalau saya turun ke lapangan kan, ya of course kita dengarlah cerita dia bilang jalan raya macam rasa pergi bulan kah, kan, Arwah letak kalau bilang dusun memanau. Tetapi dalam masa yang sama kita tanya, right? Kita pergi di pejabat daerah dan tanya kenapa jalan ini tidak kena selenggara dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan oh ini bukan state punya, ini federal punya jalan dan ini JKR punya jalan. I mean seolah-olah saya melihat Datuk bahawa there is an overlapping. So kalau jalan Putrajaya punya kita tidak boleh atur. Kalau jalan yang state punya, so how do you deal with this, Datuk? Okay. Ini juga saya ingat satu persoalan yang cukup baik dan memberi saya peluang untuk memberi penjelasan lah, yes. Kan? Okay. Jalan ni ada 3 jenis jalan di Sabah lah. Lihat, rather 3 status of jalan raya. Yeah. Yang jalan yang bagus-bagus, dia panggil jalan raya persekutuan lah. Ini jalan federal lah. It's a federal road. They call it federal road because it is maintained by the federal government. Okay. Okay. And probably built by the federal government. Right. Okay. State road ni jalan yang berturap juga, tapi kira yang jalan biasalah, kan? Dan ketiga kategori dia ialah jalan majlis daerah atau PBT, jalan PBT. Jalan kampung kan? Jalan kampung lah. Jalan PBT kerana dia di bawah kesediaan either 2. PBT ataupun mungkin pejabat daerah. Okay. So apa yang berlaku sekarang ni, dan saya tidak mengatakan, I totally agree. There's a lot to be done about roads, ya. But kita akan lihat dia secara keseluruhan lah. Kebanyakan ni yang dia bilang macam bulan itu happen to be federal road. Tapi state government yang selalu kena salah lah. State government selalu kena salah. Okay. To be honest, in fact, saya ini satu saya tidak mau ini saya anggap ini sebagai aneh ke apa, tapi saya masih ingat ada beberapa orang yang memberi memorandum kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong semasa beliau memandu daripada Tawau sampai ke Sinumin kan. Mengenai keadaan jalan raya. Saya percaya jalan raya yang dimaksudkan antaranya ialah jalan raya persekutuan. Dan Tuanku telah saya dipahamkan memberi aduan ini kepada Perdana Menteri ya. At that time lah. At that time lah. Arti dia, tapi kita yang kena marah. Inilah dia yang buat macam mana bulan diri. What I'm saying is, I'm not denying. I'm never in a denial mode. What I'm saying is that kadang-kadang bila salahkan kerajaan negeri, tolong juga kerajaan dia tu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tapi I think, right, Datuk, sorry if I may addkan, saya rasa di sini kan ada kekeliruan sebab rakyat sebenarnya tidak faham. Ya, memang betul. Sebab all they think is dia begini saja dan jalan raya is government, betul. State government or federal government. So perhaps communication should be disseminated well. Yeah, you're absolutely correct. What I'm saying is that instead of hitting one target, let them hit 2 targets because they are one state government and the federal government. Isn't it? Okay. 1, 2. Peruntukan untuk penyelenggaraan sini, maintenance only covers 70% of the roads. Artinya peruntukan tidak cukup untuk maintain 100% of our road. So bila dia buat, oleh kerana peruntukan tidak cukup,
dia punya scheduling of work tu lebih lama. Dia punya period tu kan. And this is why I believe is the reasons why kita banyak kerusakan. Oh, that's one aspect. But satu dimension lain, di lain aspek, ini juga melibatkan penguatkuasaan kenderaan yang menggunakan jalan raya, overloaded lorries. Satu jalan je Satu semua jalan. kan? Yeah. Overloaded orang kata balak. All using the same road. All using the same road. Yeah. And macam mana kita punya penguatkuasaan oleh pihak yang berkenaan for allowing overloaded lorries to be. Is that, oh yeah, so that's under federal, right? JPJ. JPJ. Okay. Itu juga. So semua dia But it's very layered, Datuk. Yeah. How that's why it's causing maybe too much layers. It's causing so much of issues. Jangan ambil jalan raya kelabakan lah. I remember selepas kerajaan persekutuan membelanjakan beratus juta untuk penduduk within 6 months, it's all gone. Why? Lori balak, lori kelapa sawit, all loaded, overloaded. Yang kita penting, what happened to penguatkuasaan? So are you saying that this is just going to be a stagnant issue? So what I'm saying is that kalau kita mau solve ni, it has to be a few-pronged policies lah, kan? Two-pronged policies, yes. Satu, pastikan kualiti jalan raya yang dibina itu lebih baik dan ada pengawasan untuk pastikan dia ikut spesifikasi untuk pembinaan jalan yang betul-betul. Jangan ada yang menipu lah, kan enggak? Mana lah tahu kan enggak? Kedua, maintenance, proper maintenance schedule. Dan ada ada dia punya pengawasan yang rapi. Ketiga, ini juga penting, penguatkuasaan undang-undang jalan raya untuk memastikan tidak ada lori atau kenderaan yang menggunakan jalan raya yang melebihi muatan. Kerana inilah yang akan menambah parah kepada masalah jalan raya. Saya rasa cukup jelas sudahlah. Saya rasa kenapa. Sebab saya sebagai rakyat biasa pun sentiasa bertanya kan, kenapa isu ini bukan sahaja dipolitikkan, tetapi this is one of the real issues yang akan naik dan akan digempar-gempurkan apabila election nanti. I mean every politician will harp on this. I mean the government is an easy target, but what I'm saying is that the issue is more complex than what you see. Perhaps it has to be communicated well. Probably that's kita punya kelemahan lah. We are not a good communicator lah. Perhaps we have to then. Okay. Balik kepada satu lagi yang Joanna timbulkan. Ini pasal elektrik kan? Elektrik, correct. Sekejap ada, sekejap tiada kan? Malap-malap kan? First, right. Kita kena terima ini sekadar ASB atau sekarang dipanggil Sabah Electricity lah kan? Adalah milik TNB. TNB ialah GLC Kerajaan Persekutuan. Okay. So what I'm saying, kita tidak mau cuci tangan. In fact, we've been helping. Kita anggap ini sebagai masalah yang perlu ditangani secara bersama oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. But please understand, Sabah Electricity doesn't belong to the state government except for 18%. The rest belong to TNB. Which is, in a way, belongs to the federal government. So, kalau ada usaha-usaha ataupun kritikan, kita terima. Cuma saya minta saudara faham bahawa SSB itu bukan milik kerajaan negeri. And it is the duty of SSB to perform. And kalau SSB gagal, then it's the duty of Tenaga Nasional Berhad. The parent company to assist SSB to make sure that they are in a position to provide good services. And what about ECOS? ECOS is just a regulatory authority. Regulatory. Okay. But of course, kalau saya tidak silap, I think Datuk Sri Haji G, PM last year, or was it 2 years ago, he mentioned that kita mau ambil balik SESB ni. Tapi do we have that capacity, Datuk? Saya harap podcast ini tidak didengar oleh TNB atau siapa lagi. Tapi, very simple answer. Why do you want to take over an expensive baby? If it is the duty of the federal government, they should perform the duty. Okay. Bagi saya secara pribadi,
masih terlalu awal kita memikirkan untuk mengambil alih, ya. Kerana dia melibatkan perbelanjaan yang besar, which you can ill afford, ya. Okay. Yang kita mampu. Apa yang perlu ialah, I think perbaiki sistem penjenaan kuasa, pengurusan listrik di Sabah. And over time, and hopefully bila sudah semua bersedia, dan kita boleh bercakap pasal mengambil alih sebagian daripada equity dalam SB, because it's a commercial concern that brings in revenue, bukan sekadar untuk provide services, tetapi ada pulangan keuntungan daripada pengambilan alih syarikat tersebut. Right. So let's look at electricity, and we see that Sarawak now is even going to a point where they are selling their energy due to bakun, kan, to Singapore and so forth. So ada yang suara berkata Sabah sepatutnya tiru model Sarawak. In fact, Dato, you have also mentioned kalau mau jadi macam Sarawak, kena fikir macam Sarawak, right? The last time I met you. So, adakah benar ia semudah itu untuk kita meniru macam Sarawak, ataupun seperti yang Datuk Sri pernah bagi tahu dulu from the last meeting, Datuk, that Sabah mesti menulis jalannya sendiri. Ya. Saya kata itu satu persoalan mengimbau kembali sesuatu yang kita pernah bincang. Pertama sekali, we don't have bakun. Remember, bakun was built by the federal government and handed over to Sarawak. Sarawak, particularly for a song, isn't it? Murah. Tapi apa yang berlaku ialah the cost of generating electricity di bakun cuma 8 sen 1 kilowatt. Ya. Tapi kos kita untuk di Sabah ini lebih kurang average 37 to 42 cents. Why? Because we don't have bakun. Yes. Ya. Kita tidak ada. So kerana itulah, to compare Sabah to Sarawak when it comes to power is not an apple to apple comparisons, because the basic power infrastructure in Sarawak dan Sabah is different. Yeah. Kita ada mini hydro dan sebagainya, tapi is not big enough to untuk generate enough power lah, itu satu. Ada beberapa yang sedang dibina, tapi it will take time before we can sebelum kita dapat mendapat manfaat yang secara maksimum dari penjanaan kuasa tersebut. Ketiga, Sarawak have more rivers than Sabah. They have bigger rivers and it's easier to build dam macam bakun lah gitu. Kita ada, tapi kecil-kecil dan kita punya sungai ini. Jadi kuasa dia pun kecil jugalah. Kecil jugalah. Itu satu. Kedua, kita punya sungai ini kadang-kadang macam batu banyak juga. Di pantai timur ni kan, misal punya pantai timur, dia tanah dia flat lah, kan enggak? Oh, betul. So the velocity itu tidak ada kan? Tidak ada. You have to have pasal kuasa air ni should run down to create that power, kan enggak? Kalau dari Kiulu pula, dari Ranau Datuk, dia berbatu lah. Berbatu. Tapi so, kampung saya ada juga, tapi buatan sendiri. Mini hydro? Ya, fully funded by the kampung people and now supplying us free electricity. Don't you think we should go towards this direction, Datuk, instead of... That's what I've been telling long time ago. There are two types of penjanaan kuasa. Satu for services, satu untuk keuntungan. Satu. Kedua, we should decentralize kita punya sistem untuk penjanaan kuasa ni. Kalau di kampung tu, itulah dari dulu saya telah ajukan supaya kita buat macam mini hydro yang kecil-kecilan. I think that's more practical. Lebih kepada memberi servis rather than mendapat keuntungan. You see, we need to balance profit with social responsibility, services. And we have shown now, my little kampung have shown that it can be done. Okay. So we are now enjoying two source of power. Fixed line dan juga tempat sendiri. Kerana itu orang boleh on dari lampu sampai pagi pun nobody bothers about. tidak main generator sudah lah. So it's all about creativity and clean energy too. Clean energy. Yeah. You see, if for one moment you stop talking about just money profit, in fact ada cara lain yang kita boleh menjana dengan lebih murah. Tapi Datuk, kalau masih bercakap tentang elektrik ni, the issue right now kan, kita banyak mengatakan bahawa ramai investor sini tidak mau masuk sebab gara-gara
power ataupun kita punya electricity ni is not stable. I can't blame them. I can't blame them, to So be honest. how I mean, now we are looking at that is services tadi kita cakap. Tapi Yeah. now let's look about what the future holds for Sabah in terms of investment. So antara inisiatif dan juga dasar baru yang kita telah perkenalkan bagi misal katalah industrial estate kan, industrial estate ya. Estate dalam bahasa Melayu dia apa? Estate lah juga. Estate perindustrian lah. Okay. Ya. Kita telah mengambil keputusan untuk membolehkan industri ataupun pengurusan industri tersebut untuk membina power generation company dia sendiri, IPP dia sendiri. Arti dia, misal katalah kalau dalam industri melibatkan 1,000 atau 5,000 ikan lah, misal kata new kawasan perindustrian. So, pengurusannya boleh membina IPP dia sendiri khusus untuk tujuan dipergunakan untuk di situ saja. Arti dia tidak perlu ambil daripada SSB lah, arti dia. Supaya dia tenaga atau kuasa yang power yang dijimatkan boleh diberi kepada atau disalurkan kepada domestic use. So dalam kawasan perindustrian itu dia ada IPP sendiri. Okay. So it's open to everyone who want to build for the sole purpose of only supplying the power that is needed in the industrial estate. Okay, so that means to clarify things, dia tidak memutuskan jugalah dengan yang yang di the rakyat punya so yang in fact it will help rakyat di luar kerana then kuasa yang sepatutnya atau power yang sepatutnya digunakan dalam industrial estate ni dapat digunakan oleh for domestic use. I see. Artinya if we are short of power lah, misal katakan, which we are, then the SSB need not supply power to the industrial estate because it is its own IPP. Then the power that is not which is supposed to go to the industrial estate boleh diagihkan kepada domestic use. Right. Dato', if you were given GRS is given another mandate for another 5 years, how do you see this tiga serangkai punya issue going to be dealt with? I'm sure eventually it's going to be solved lah. But ini yang satu yang saya nyatakan, there is no such thing as zero problems lah. Pening dan Selangor pun masih ada je masalah dia. Masalah air kan Banyak pembentungan air. So there's no such thing as zero problem. In fact, kadang-kadang problem itu kadang-kadang sesuatu yang will always orang kata provoke people to come up with the best solution gitu kan. So in a way every year we are trying to upgrade kita punya capacity, not only capacity to think but capacity to solve problems kan. And all over the world it is the same problem actually. So but I believe in a year or two, we will solve most of the problems. Saya tidak mau berjanji lang kalau kita menang lagi 1 tahun selesai. I don't think so. I mean, I think if we want to be taken as serious leaders, I think we have to be realistic of what we can do and what we cannot do lah, kan? And realistic of what you can say too, right? Yeah, exactly. I mean, kadang-kadang it's not good to make promises that you cannot fulfill lah, to me lah. All right. Okay. Now, since we are talking about promises now, saya rasa ini adalah segmen seterusnya. Ini adalah segmen yang panas sebab DUN sudah bubar. Jadi cerita dia kena beralih kepada itu. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Datuk Seri Mas Sidi telah berkata ataupun pernah berkata, kalau saya ulang balik kan Datuk, kalau mau jadi Sarawak mesti berfikir macam orang Sarawak kan. Jadi kenyataan itu memang kedengaran sederhana tetapi sebenarnya mencabar kalau kita melihat dalam landscape politik kita di Sabah. Ya, karena untuk berfikir seperti orang Sarawak ini ialah berani meletakkan kepentingan negeri di atas parti, Datuk ya. Tapi dan bersatu dalam in fact have a cohesive voice untuk berunding dengan Putrajaya. Now, persoalannya sekarang, patutkah Sabah mencontohi model Sarawak ya? So, satu parti dominan, tempatan, kuat, yang mampu menuntut hak Sabah. Tapi realitinya di Sabah
cukup berbeza saya lihat Dato' ya, sebab dengan masyarakatnya yang mungkin lebih majmuk, dengan politiknya yang lebih banyak lapis-lapis dan juga sejarahnya dibina ini banyak di atas rundingan serta kompromi. Jadi namun begitu Dato', saya melihat di Sabah ini political accommodation, right? Juga saya lihat inilah yang di Sabah sekarang ini, is political accommodation, tetapi dia perlu menuntut kematangan dan bukan sahaja perkongsian kuasa Dato'. Tapi kita mendengar ya persoalan menjelang PRN ini, ada yang mau Sabah ini dominan macam GPS lah begitu, GRS ni macam GPS, and not conceding too much to Putrajaya or in fact Pati Malaya lah for that matter. So Datuk, untuk menjelang PRN ini, bagaimanakah Datuk melihat keadaan politik kita di Sabah ini? In fact, kalau kita tengok, bingung. Sebab GRS berkawan dengan PH. PH pula berkawan dengan BN, tapi BN dengan GRS ini pula bertikam lidah. Yang membuatkan pengundi-pengundi kita, terutamanya the first time voters, Datuk, mereka bingung. Jadi bagaimanakah Datuk memperjelaskan ini kepada rakyat di luar sana? Pertamanya, kalau politik tidak complicated, bukan politik Sabah nama dia. Politik kita ada dahulu memang macam ni lah kan. Satu. Tapi keajaiban dia, kalau saya boleh guna perkataan, keajaiban dia, pada akhirnya rakyat Sabah akan memilih, membuat pilihan mereka sendirilah. Satu. Tadi Joanna bercakap pasal Sabah atau perbezaan Sabah dan Sarawak dan bagaimana kita boleh menjentuhi Sabah dan Sarawak. First and foremost, Sabah is not Sarawak. Kalau kita lihat ataupun meneliti evolusi politiknya daripada sejak merdeka sampai sekarang, di kita berlainan ya. Sarawak ni practically the same government has been in power since merdeka, cuma dalam bentuk dan nama yang lain. Itu satu. Ya. Sabah ini sudah went through, a lot of change, ya, isn't it? In fact, kita ada dan in fact it become a joke bahwa every 9 years mesti ada kerajaan baru. In fact, sekarang bukanlah every 9 years, every few years 2 years pun boleh jadi kerajaan baru. Jadi saya katakan bahwa di situlah perbezaan dia. Sarawak with all dengan semua bentuk pertelingkahan dan perbezaan, tapi faktor utama dia adalah pada akhirnya dia kekalkan letakkan kepentingan Sarawak melebihi kepentingan Pati. Artinya dia orang bersedia betul-betul ansur demi menjaga untuk memastikan ada kestabilan politik. Saya lihat di Sabah ini lebih kepada sebenarnya, ini minta maaf lah kalau saya boleh katakan clash of personalities ya. Kadang-kadang semua mau jadi ketua menteri. In fact, dalam masa yang terdekat ini semua kita sudah dengar, bagi peluang saya jadi ketua menteri, kalau di sana jadi ketua menteri, going fine, nothing wrong with it. Untuk bercita-cita menjadi ketua menteri itu tidak masalah bagi saya lah. Itu memang itu politik dia kan. Tapi bagi saya, barangkali yang kita harus dahulukan ialah bagaimana kita mendahulukan kepentingan rakyat selain daripada mendahulukan kepentingan diri kita untuk menjadi ketua menteri. Itu satu lah ya. Kedua atau ketiga lah ya. Dalam konteks Sabah ini ialah kita ambillah saya sekadar untuk menjadi I just want to highlight bagaimana how dynamic is politics kan ya di Sabah berbanding Sarawak. Bila kita bicara pasal unity ataupun perpaduan, itu kadang semua kita sebut perpaduan, tapi it's easier said than done ya. Sarawak, kalau saya tidak silap sekarang dia panggil Premier Abang Tan Sri Abang Johari, just the ketua menteri atau Premier yang ke-6 kan enggak? Kita sudah 16.
Dan itu sendiri pun sudah jadi cerminan bagaimana pergolakan politik yang sering berlaku di Sabah. Okay. Sebila saya menyuruh dahulu bagaimana kita perlu mencontohi Sarawak, saya sebenarnya bercakap pasal stability. The need for us to kadang-kadang ada orang kata, ability to take one step backward to allow stability. No, the problem di Sabah ni semua pemimpin politik bukan saya mau one step forward. Kalau boleh 100 steps forward, you end up a political chaos. So, if we can ever reduce political ego, misal kata, sit down nicely. Okay, you take the lead. Kita semua di belakang untuk sokong. I believe we can still come up with a situation whereby unity will become the paramount considerations in not just an election call. Itu stability lah. Itu yang saya nyatakan. I just want to highlight to you that Sarawak, dia gaduh sana, dia gaduh sini. In fact, di Sarawak saya tengoklah. Walaupun dia pembangkang, tapi when it come to common interest, dia bersatu. Kita ni lain. Bila kita bercakap pasal common interest, saya lah interest Sabah. Bila gagal, lari menangis pergi Kuala Lumpur minta tolong. Look what happened during the last, there was an attempt to unseat the government, isn't it? 23. Yeah. Saya minta maaf, bukan tujuan untuk mengembalikan apa-apa yang telah berlaku sebagai apa itu. Bila fail to form the government, quickly run to the federal government minta tolong macam mana memasuk balik kerajaan. I mean, what is that? We should be ashamed of ourselves. Because we say we don't want KL, but at the same time we need KL to put us back where we were. I mean, how do you define that behavior or the sikap macam tu? Okay, Dato', when you talk about KL kan di sini, this is very interesting point sebab I think there is a question about the issue of parti dengan Parti Malaya ataupun bergabung dengan Parti Malaya, right? So the thing is right now kita mendengar suara Sabahan lah sekarang ini that they want a local based party like Sarawak, right? Obviously kalau kita melihat sebelum Star meninggalkan GRS, right? PBS and Star had a convention, I think, a couple of months back. And orang mau GRS ini, I mean, there was a very strong push from the ground, the GRS to go solo, right? However, now we've seen that GRS has opted to be with PH, right? Now, when you talk about when you talk about, you said going back to Malaya, kan? I mean, it's probably in another way around. Tidak juga lari sama Malaya, tapi sekarang kena bergabung pula dengan Malaya. So at the end of the day, what I see is that masih juga kena dengan Malaya. Perlu pergi Malaya kan? Kita bergabung, tapi dalam keadaan dominan dalam kerajaan negeri. Okay. What I'm saying, apa yang saya nyatakan tadi ialah, dia kata parti. You fail to unseat somebody, then you clearly run to KL to ask for help to make sure that I go back to where I was. Okay. So, no, what I'm saying, nothing wrong. Saya sendiri, to be honest kita boleh ada parti sendiri dengan syarat kita betul-betul bersatu lah. Ya, bersatu. But at the same time, I believe it's important we take, betul, kita jaga state interest. But at the same time, kita dalam satu negara, we cannot lari pada hakikat bahawa there need to be a good relationship between the state and the federal. Kita selalu bercakap pasal apa itu? Atau kita selalu bercakap pasal tuntutan 40%, ya. You remember ada 40% hasil kita. Fine and good. We have to work with KL because we also want to share the 60% that the KL is getting. Okay. Yeah? What I'm saying is that we need to look at it at a state level and at a federal level where we should fit in. Apa yang saya nyatakan dan ini berdasar JRS ini ialah biar kerajaan negeri itu didominasikan oleh parti tempatan
kita sambut baik kerjasama daripada parti, daripada kerajaan, KL Best Party, no problem bagi saya lah. Kerana yang anggota dia pun sama yang orang kita juga kan kah? Tapi at least kita in a position to dictate terms instead of being dictated terms. So meaning you'll be the dominant one in the... Yeah, that's why. Dalam JRS ni kita punya, we want to contest in at least 55 seats, 55 kursi. Daripada 73 kursi. Has that been finalized now? Yes. It's nearly finalized. Okay. Kalau ada pun concession 1 or 2 kalau gitu, but we stand for is 55. Right. Kita punya cost cabaran is how to make sure that we win enough seats to be in a driver's position. Correct. So so what I can say here is that kenapa JRS opted to pack with PH is more of stability from what I can see. What you say, betul. We have been, Joanna, we are very realistic. I mean, bagi saya beginilah. Our head is going to be in the sky, but our 2 feet must be firmly on the ground. Okay. We can be alone, but we have learned from what happened to PBS when they were in power. When they said no to KL. I think saya tidak perlu untuk bercakap apa the repercussions, the implications that kita rugi. Isn't it? Kedua, kita merasakan bahawa perlu ada, seperti yang kita telah bersetujui bersama tadi, kestabilan asas kepada semua pemerintahan yang baik. Dan realiti politik dia ialah mesti ada hubungan yang baik antara persekutuan dan negeri untuk menzahirkan untuk mewujudkan kestabilan tersebut. So what we are saying is that we don't mind to share power with the KL di peringkat negeri dengan syarat the local party masih ada dominant role. Itu yang kita punya. So what I can gather here is that political accommodation also needs to play a role here in Sabah. Oh yes. Right, Datuk. You see, I just want to see. I want to get your opinion and your take about mengenai sentimen Sabah for Sabahan ini, alright? Ataupun kalau JRS rumah kita jaga. Now, bagi pandangan saya, Datuk, sebenarnya kalau saya melihat dan saya sudah turun ke lapangan dan mendengar komen daripada rakyat di bawah sana, bagaimanakah sentimen Sabah for Sabahan ini akan berada dalam menjelang pilihan raya ini ya. To be fair, Datuk, I want to know your stand on Sabah for Sabahan. What is the real meaning of Sabah for Sabahan for you actually? Saya very simple. To me, Sabah for Sabahan mean kita bukan isolated. Kita tidak meminggirkan kita daripada politik nasional, bukan itu ya. Okay. Bagi saya Sabah for Sabahan ialah lebih banyak peluang diberi kepada orang-orang Sabah dalam pelbagai bidang. Right. Dalam bidang pekerjaan di civil service misal kata, ya. Kedua, lebih banyak pegawai-pegawai daripada Sabah diberi pertimbangan untuk terlibat menjadi ketua jabatan dalam jabatan-jabatan persekutuan. Tapi lebih daripada itu ialah apabila kita merasa diri kita dihargai. Itu yang penting. Apabila kita merasa kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan misal katalah orang Malaysia di Kelantan, Terengganu, Johor dan sebagainya, bermakna kita sudah diterima sebagai setaraf dengan mereka di Semenanjung. Nah, apa yang berlaku sekarang ini ialah masih terdapat orang kata aduan bahawa seolah-olah kita ni tidak dianggap sebagai second class citizens, ya. Dan itu sebenarnya itu yang kita perbaiki. Apa bentuk second class citizens? Misal kata peruntukan. Adakah peruntukan yang kita terima selama ini adil? Tuntutan kita, pelaksanaan syarat-syarat pelaksanaan perlembagaan Malaysia dan sebagainya, MA 63 dan sebagainya, itu yang bagi saya itu yang kita katakan tuntutan permintaan ini harus dilaksanakan kerana inilah matlamat Sabah for Sabahan sebenarnya. Bukan kita tidak mau orang kata orang Semenanjung tidak boleh datang sini, bukan begitu. Kita ingin mengatakan bahawa
di mana sesuatu itu diperuntukkan secara khusus kepada Sabah atau hak itu diberi kepada Sabah. Dan kalau masih ada perkara yang belum dibuat untuk melaksanakan, dia haruslah dilaksanakan dengan segera. Okay. Ah. But don't you think, Datuk, sentimen ini agak subjektif secara realitinya. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin sesetengah pihak ada yang mengatakan bahawa Sabah Fusabahan ini diorang mau 100% local based party. Okay? Ada community itu, ya. Terutamanya in the Karazan Dusun Murut Rungus Belt, right? Tetapi dalam masa yang sama, kalau macam Datuk explain tadi, it's more of hak kita Sabah, kita mesti tuntut, but it has to be Sabah first, kiranya begitu kan. So bagi saya, Datuk, I think it's very subjective in that manner. Rather than Sarawak, you say Sarawak first, like everyone has that thing that satu hatilah Sarawak first begitu. So it's more like identity, Sabah identity. Sabah pun itu sebenarnya salah satu pada war cry apa itu di PJR. So Sabah first. Sabah first. Sabah first ya. Sebarang apa itu Sabah diberi keutamaan. Memang itulah antara apa itu Amerika ini itu Sabah Fusabahan. We are talking about actually the same thing in a different language actually. Tapi saya rasa mungkin ada yang fikir, Sabah Fusabahan ni mesti 100% macam GPS begitu. Like PBB is the anchor party contohnya kan. And then no other Malaya parties there, Saya, I beg to differ dari saya kata lah. I'm proud to be Malaysian as much as I'm proud to be a Sabahan. Yeah. So, pertama sekali dalam konteks kita, we need to be good in both lah. Being a good Malaysian as well as a good Sabahan. How to be a good Sabahan? Work hard. As good as anybody else in Malaysia. Yeah? Misalnya kata Joanna, you have excelled in academia. And in that way of making yourself a proud Sabahan, isn't it? Yeah. That what other people can do, you can do. Or even you can do better, isn't it? But what I'm saying is Sabah, is that when you have done better and you're still being treated unfairly, that's where the problem lies. So what I'm saying is that, I want to be, I can only be proud of Malaysians when you treat me fairly like any other people in the other part of the world. That's what I'm saying. Actually. Right, right. Okay. Now, Datuk, kalau harapan saya lah kan, what I can see di Sabah ini kan, betul lah cakap Datuk, it's very very personality based kan kita punya politik di Sabah. And saya harapkan lah kan kalau kita bawa suara kita pergi Putrajaya ini kan, everyone plays in the same rhythm. Okay. Semua pergi sana, semua satu suara. Itu masalah di Sabah ini, Datuk. Saya lihatlah kan, susah ke kita mau dapat kita punya kita punya tuntutan ini kerana everyone has their own minds in trying to get our rights back. Not get our rights, to fulfill our rights. So like kalau macam every time kita pergi parlimen, Sarawak satu suara lah diorang. Sabah ini everyone will be beating their own drum. I really hope that the Sabahan politicians, leaders, Dato', you know what I mean, they can go there with one voice. Saya amat setuju, Joanna. In fact, it will take a bit. You see, I blame it to now political history. The evolution. The political evolution is different from Sarawak, you see. Yeah. We have gone through a different path than what Sarawak had gone. That's one. Two, so our mind has somewhat been, I'm not saying telah dipengaruhi, tetapi hakikatnya ialah laluan politik kita daripada mula berlainan dengan Sarawak. So it will take a bit of I should say, probably take a bit of generation, to change the entire mix up. Yeah. Yeah, because satu, kedua, we like to change, but sometimes change is not really that good. Well, sometimes you change that too, but still same people. Same person. Yeah, you just change that. Exactly. So we need to be more substantive based dalam assessment atau evaluation kita lah. Dato',
something that I would like to ask you also, Yeah. Dato. So you were from a national-based party when you Yeah. started politics, huh? And you were from Yeah. USNO, Oh, yeah. and then after that, No. UMNO, Yeah. Bersatu. Yeah. Then why did you decide to be in a Sabah local-based party? Oh, that's a good question, sir. It's a very good question, in fact. No, I see, I mean, national politics have changed. That's for one. UMNO have ceased to be a dominant party. Jadi kalau kita lihat di Semenanjung pun dia sudah fragmented ya. Okay. Ya, tidak ada satu parti yang kita lihat sebagai dominan dalam politik nasional. Apa itu di Semenanjung lah kan gitu. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya sebagian daripada respon kita kepada suasana politik yang sudah bertukar di Semenanjung. Kita melihat bahwa ini barangkali masa yang sesuai bagi kita untuk memperkasakan parti tempatan, kerana ini akan memberi kita tempat dan ruang yang lebih baik bagi kita, bukan saja untuk mendapat hak yang lebih baik, tapi juga untuk menuntut hak yang belum tertunai. Dalam arti kita yang lain, since no party is dominant, no party can determine who win the next federal elections. So it is very important that kita perkasakan parti tempatan kita so that we at least kalaupun kita bukan dominan, kita dalam keadaan di mana kita kuat dan menjadi penentu kepada siapa yang membentuk kerajaan di Putrajaya. Namun dalam masa yang sama, Datuk, ada yang juga mengatakan bahwa yes, there is that substance there yang, of course let's take the advantage of where, federal now is not at is how it was before, were dominated by one big party kan. Sekarang ini is very fragmented, and obviously ada juga yang mengatakan, in fact in analysis literatures have said that because dengan keadaan federal yang agak not as it's very fragmented lah kiranya begitu. Goyah sekarang. And this is the time where, local-based parties would excel here. I mean, not excel, but will really drive, mengambil kesempatan lah itu. Kalau buruk apa yang cakap kasar lah, kan. Tapi dalam masa yang sama, Datu, there is also, what do you think about kita punya politics di Sabah ini, yang dimana selalu dia cakap, iriam-iri. Itu juga ada. Iriam-iri kah. Habis komandat suai na harasuk nga iri himarabas kah. Iri-iri kah. Iriam-iri. I mean, this is the politics in Sabah, and I've never seen a lot of, correct me if I'm wrong, but not much politician yang bilang kan dia punya parti itu kan dari dia start itu sejatuh sampai sekarang. Yeah, but to me, bagi saya lah, ini kesempatan kita to reshape, or rather reshape political history to be, if you want to ask me. Kalau kita, ada orang bilang kita ambil kesempatan melompat, tapi saya tidak lihat begitu. I'm just adapting to changing political scenario that have happened in Malaysia. Yeah. Dulu kita ada UMNO sebagai dominan. Sekarang kemungkinan PAS menjadi, bukanlah dominan, tapi mungkin boleh jadi parti yang terkuat. Ya, apabila kita melihatlah. Ya. Ini sesuatu yang kita tidak boleh kita boleh jangka. Kita juga ada DAP. Tapi bagi saya lihat ini sebagai satu peluang bagi Sabah untuk menjadi salah satu daripada pemain utama yang that will shape the history of politics in Malaysia. Bila kita berada dalam keadaan kita kuat, misal kata, serapa orang pun kuat. Perhaps, I mean, just say perhaps, this is an opportunity for us untuk pastikan Malaysia yang kita dambakan, Malaysia yang kita sebenarnya menjadi impian kita pada tahun 63 dapat kita realisasikan. Okey. Datuk, kita melihat senario politik sekarang yang baru-baru ini, since I mentioned tadi pasal STAR, right? So beberapa hari yang lalu, in fact last week, STAR and SAPP telah mengumumkan untuk bertanding sendiri, atas logo sendiri. Right? Bagi sesetengah pihak ini kita melihat seolah-olahnya ada keretakan di JRS, Datuk. So
Apa komentar Datuk tentang ini? Sebab this is the perception. Ya. Yeah. No, sudah pasti ya. Saya sendiri selaku Setiausaha Agung ya, mengakui bahawa sudah pasti sedikit sebanyak dia ada kesannya kepada JRS ya. Jadi kita tidak boleh lari, kita tidak boleh bohong mengatakan tidak ada kesan. Memang ada kesan ya. Cuma saya baca pada akhirnya rakyat terpaksa memilih di luar emosi mereka sama ada mereka mau membina kestabilan politik atau sebaliknya atau sekadar untuk memenuhi tuntutan emosi politik mereka. Satu. Ketiga juga mereka memilih untuk keluar, kita tidak boleh halang ya. Okay. Nah, itu yang kita mesti hormati. Kadang-kadang dalam politik ini kita bukan saja kita mengiyakan pemergian orang daripada kumpulan kita, tapi kita harus meraihkan perbezaan politik kerana itulah sebagian daripada asam garam politik dan sebagainya. Dan demokrasi. Yeah. To me, asas kepada semua demokrasi yang segar dan bugar ialah kesediaan kita untuk bersedia untuk tidak bersetuju untuk tidak bersetuju. That's what politics is all about. Right. Yeah. So, apakah implikasinya in terms of seat negotiation then with JRS and PH since STAR and SAPP, or particularly STAR lah in this matter? And of course we know Lima Adun pun tidak mengikuti Presiden STAR. Saya ingat dia tidak banyak merubah kerana kita masih ada PBS ya, sebagai orang kata tunjang kepada apa yang dianggap sebagai mewakili kebanyakannya pada KDM ya sebenarnya. Right. Jadi dia tidak banyak berubah dari segi perundingan kita untuk agihan kerusi. Cuma saya mengharapkan bahawa pemergian ataupun departure STAR dan juga SAPP ini harus dilihat oleh PH juga sebagai satu isyarat bahawa PH tidak boleh terlalu meminta kerusi yang terlalu banyak kerana dia ada implikasi dia sendiri. Salah satu daripada sebab yang dinyatakan oleh STAR apabila mereka keluar ialah kerana dia kata kita terlalu memberi banyak kerusi kepada PH. Jadi ada pelajaran daripada pemergian STAR ini khususnya bahawa dalam kita berunding mengagikan kerusi antara PH dan JRS, harapan saya ialah PH jangan kalau boleh memahami keperluan kenapa JRS itu perlu mendapat kerusi yang lebih banyak untuk memastikan segmen lokal itu adalah segmen yang besar, kerana kalau tidak dia akan mengakibatkan pertelingkahan rakan lokal itu boleh berpecah dan sebagainya, dan sedikit sebanyak ini juga akan menjejaskan peluang calon-calon PH untuk menang. Could that happen then? If things doesn't go well? Tidak ada yang mustahil dalam politik lah. Politics not really change by the year, change by the day, even by the hour. Even by the minute too. Datuk, apabila ini antara salah satu isu-isu hangat yang akan dinaikkan lah ataupun dikemukakan atau didepankan di dalam PRN akan datang, terutamanya during the campaigning time is media sosial. Alright, so media sosial ini menjadi medan sebenar politik kita sekarang. Kalau dulu semua datang pergi ceramah, pergi markas. Sekarang tiada yang datang. Sekarang semua main dalam handphone. Okay. Sekarang semua main dalam Facebook dan dalam media sosial. Jadi isu tular, video dan banyak potongan ucapan yang sedikit sebanyak, memberikan impact reputasi seseorang itu, even though dalam masa 3 minit boleh terus persepsi dia berubah, Datuk. Ya, jadi semuanya memang orang bilang boleh mengubah persepsi dalam masa bukan lagi 1 jam, Datuk, tapi dalam 1 minit kan.
Jadi bagaimanakah Datuk Sri melihat fenomena ini? In fact, since you have this experience, Datuk, what's your comment on this? Definitely. Saya ingat time have changed, ya. Dan itu juga bagi saya lah satu peringatan kepada semua orang politik bahwa the entire world is watching. I mean, there's no more such thing as privacy lah, kan? Itu satu lah, kan? So kedua juga ialah di politik cara baru juga ini sudah malangnya lah bagi saya lah. Jadi sebanyak menjajaskan kualiti politik kita itu sendirilah. Kalau saya boleh nyata baik kerana kita dapat informasi dapat penerangan dengan cepat kerana media kan. Tapi juga media kalau disalahgunakan juga menjadi senjata yang boleh mematikan karier orang mungkin orang yang tidak bersalah dan sebagainya ya. Keempat atau ketiga ya. For that reasons alone, I think we need to adapt to that situation yang untuk dan biar kita sendiri jadi terus lah ya. Saya sendiri pernah dituduh kan ada. Dan saya terima. The first thing I did, saya volunteer untuk pergi ke SPRM untuk memberi memberi kenyataan dan sebagainya kerana dan biarlah mereka buat siasatan dan sebagainya. Dan saya terima hakikat kalau saya bersalah, saya bersalah. Okay. That's satu thing. I'm nothing to hide. Tapi betul lah kata Joanna, kalau kita ingat kalau kita lihat hanya keratan begitu seolah-olah kita sudah bersalah dan sebagainya. I mean, kerana unfortunately the media is very unforgiving. Social media is very unforgiving. And you are judged by the netizen before you are being fairly judged by others. Macamnya minta maaf lah saya tidak sebut di sini kerana mungkin tidak sesuai, tapi kes baru ini yang melibatkan seorang budak sekolah itu kan ya. Kita lihat sudah menjadi satu fenomena yang which minta maaf lah bila kita sekarang dalam siasatan barangkali saya tidak tahu. Tapi the end result may not be exactly what people thought it is, isn't it? I mean, I'm just guessing. In the same with all other videos, it may not be what exactly thought it is, isn't it? But the fact is that, as far as they are concerned, some penuntut sekarang are really guilty. And that is, to me, bagi saya, is satu cabaran yang cukup besar yang mana sebagai seorang politik kadang-kadang sukar bagi kita untuk memberi penjelasan. Kerana bila kita beri penjelasan, kita juga kena berhati-hati. Kerana barangkali kita tidak mahu seolah-olah kita campur tangan dalam urusan siasatan dan sebagainya. But itu pun bagi saya lah. No matter what you explain, no matter what you do, some people have already decided what to believe, and there's nothing that we can do, is it? So we have to accept that as a political reality. Ini reality politik masa kini ya. Tapi kita harapkan those yang orang kata is willing to wait for the truth. I hope they will continue to have an open mind and judge people according to what actually, according to the facts and not just perception. Right. But again, perception is a very strong instrument in creating in politics in now. Politics. Yeah. Dan masalahnya dia punya the problem is I don't know. Orang kata mari kita main perception. But definitely bagi saya lah, saya tidak akan sanggup main perception if it means you have to lie to people. I mean, bagi orang yang beragama tak kira apa tentang agama kita, itu sesuatu yang barangkali tidak sesuai lah. Ya, betul. Dan before kita akhir lah, kita punya perbincangan kita pada hari ini, Datuk, right? So, DUN sudah bubar, rakyat sudah bersiap ini mengundi semula, Datuk. And dalam kesibukan kempen yang akan datang, Datuk, mengapa pengundi Sabah harus terus mempercayai JRS? Sama, jawapannya simple, stability.
Correct. I mean, kerajaan, GRS is not perfect. I'll be the first one to admit. Ya. Kita bukan sempurna. Tapi kita telah belajar daripada ketidakkesempurnaan kita untuk memperbaikinya. Now, we don't want a new government to start all over again, to go in another trial and error. We have the last 5 years of trial and error. Yeah. Ada perkara yang kita telah buat dengan baik, ada perkara yang saya fikir perlu diperbaiki. Dan kita berada dalam kedudukan yang lebih sesuai, lebih bersedia daripada semua parti-parti lain ini untuk meneruskan kerajaan kerana kita telah melalui pengalaman 5 tahun untuk menentukan arah mana kita harus bawa Sabah ini. Perkara yang mistakes yang perlu kita elakkan dan benda yang perlu kita perbaiki untuk memastikan Sabah maju ke hadapan. And for PGRS, Datuk, this will be your first state election as a party, kan? Sebab pada tahun 2020, obviously that was another coalition at the time, GRS, but with another coalition. But now, parti PGRS will be this will be a litmus test for PGRS this time, Datuk, ya. Yep. Jadi Datuk, saya juga mau tahu, Datuk, are we looking at more younger candidates this time? I hope so. I hope there will be more younger and I hope there will be ample number of ladies lah. Yeah. In fact, I'm very proud lah. Kita punya Beliawanis, they have done fairly well. I mean, bukan saja kerana begitu ramai profesional dalam Beliawanis, ya, tapi juga kerana I mean, we need a fresh face. I mean, to be honest with you, Joanna, kalau saya ini bukan satu sagung, I'll be the first one to withdraw and allow younger people to take my place. But I have a big burden to carry because I'm the deputy president of the party. Yeah. So by right, you're still going to stand in I don't know. What I'm saying is that I need to be the general who is in front. I mean, not just orang kata bertepuk tangan daripada belakang bercakap tapi tidak berada dalam medan pertempuran lah gitu. Yeah. So for me, Datuk, what I hope is that we want to see more faces in Dewan Undangan Negeri dalam pentadbiran di Sabah. Mengikut evolusi dan keadaan semasa lah. Tapi itu je ada, Joanna. Kenapa stability itu penting? Kerana bila kita ada stability, kita berada dalam keadaan yang membolehkan kita membuat pertukaran secara baik. The problem is because politics is so competitive in Sabah, isn't it? Yeah. And not only competitive, but it's so competitive that kadang-kadang parti yang memerintah spend most of their time defending rather than scoring goals for development. See? You know what I mean, isn't it? Yes. Bila kita misal katalah dalam permainan bola sepak, bila kita sudah leading 1-0, kadang-kadang kita lebih banyak bertahan daripada to score more goals. What I'm saying is that because politik Sabah ini terlalu kompetitif, so fluid, we end up spending most of our time and resources on politics because we want to defend our position. That's a problem. And on that basis, sukar bagi kita untuk membuat pembaharuan. You can only, orang kata, kita hanya boleh perbanyakkan muka-muka baru dalam keadaan politik itu stabil. Okay. Ya, kerana politik atau parti politik tidak mau mengambil risiko mengemukakan muka baru yang belum tested, ya gitu. Inilah dilema kita sebenarnya. Political stability also means rejuvenation of leaderships, because rejuvenation of leaderships can only happen when you have political stability. Yes. Yeah. We hope to see more of our local-based parties also to go through the rejuvenation process too, Datuk, kan? Untuk orang bilang kesinambungan dan keterlangsungan dalam kepimpinan. Jadi boleh dikatakan bahawa di Sabah ini tidak juga ketandusan pemimpin lah. Ramai pemimpin muda kita yang berkaliber macam Joanna pun boleh. Terima kasih, Datuk. Jadi Datuk, terima kasih kerana bersama-sama kami dalam Smart Talk Sabah pada episod kali ini. Cukup bermakna dan kita cukup gembira, Datuk, ya, dapat bersama-sama dengan Datuk dalam episod kali ini. Sekali lagi bendera-bendera kita
Pati-pati akan berkibar di Sabah. Ceramah akan bergema bukan sahaja di sosial media tetapi juga di markas-markas nanti di setiap DUN di Sabah. Dan 5 tahun sudah berlalu dan Sabah kini berada di persimpangan semula. Jadi pada akhirnya rakyat juga yang akan menentukan siapa yang akan memerintah dan rakyat juga lah yang akan memegang kunci masa depan negeri kita. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk kerana bersama-sama kami dan semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Joanna Suhenli Rampas. Terima kasih kerana mendengar. Sabah Cakap, Malaysia Dengar. Kita jumpa lagi.